mu kon ka chang diodien. Go to Wednesday. Chang diodien mu kon ka Wednesday part. Chang diodien chelare spirit in pray. Ala palan gure jene ne de wo ke de jal ke do mangwan ko da lege je chana men kon ka roi ko den tia ka me karom sho ka badak ba jandara wi de bakel Rom show badak bus janang wi bakel. yes Wow, shala no. Inoba look ye con ka kwajdan ko quick con pal in the pal ka con. Ka ye point de pal ka kwidan ka jo jesaloi mileng riet. chawon lok ye kon ko kon pi kon pal la pal kon bi ye kon lok ku je ga lo ko be nyen kon be wo ja go chire me cha mention man da na dama na ne kenyam kon pal kon ko la ga ja ko bu kon ga leng le ti wor go ngar ma le cha la nyon check am palanten palat la pal go kon pal quick kon tangwan number 1 chawun pal yene pal ga pal mi chep kel rewde wa chwar ret kun chwa nyo 2 jin point bom palu ling jele ko jina bir red sheken bikalanne bidong no bingai no chi palu ishewa to wad ka kana kon go wad mi je te keni red mi chi red chi gelen ka chi galat kelan mi chi jan wadien biro ro nyoko pal ko bi red kon bi galeli bi ga gel an milin kon palan le chawo gwaye long kama pal kon e wa pal le kon chi red chi kon ga nyok ko kut chi min ni men chari je bi pal ke kwike min charo bi pal ga je che ku tung leli che palu che lin ko ngaje men tere itu che jen gur kon ona ne me pal kon chawe bi ye kon lo ga jen ku ye ko le wa lo ga je ke o bi pal kon bi ku lo chob go ne ken ke ye nga ajen ko ni ye chu karso ko me pal an tame wa me pal kon bana ye to ke Jesus ka bana yo good ba ke Jesus. So jarama lokon the direction jarama lokon ko be pal kon be ko chub gon ken an pal kon nyuan ga tene de kwini je o bi ko pal di bo dwal ke ko chang michigan wolat keri ken kiran prob regan guje en wona ne dere lar kut arana gol be njogo gol be gol ke kele to cha ko lo wene ne ye ponde bo pal ke jallo ay midid kori kan ku kola nan kun non kon go ko bana ko tige ke kon ka ben pin bi ye ku lo go je de kan ga ban pin de ke ko nyoga nan ken di al baga mat baga yo non ko do jen kerine so me gor kono o bana pal ne kamen pal kono ke men ti kono ko tan je te dere kon chi gol me pal ga kwiri ga mi to ga ji nanga ke me pali ke dwer mi silaba nyot ponde en dwer jene bu ko du ko la lokten ko chara lok ne te kon te loke te gari te chi ga ben ga Jesus ko ko lok ne gari ko be te je puje ne bi je puje wona ne bi rek du me te ga jime yi bagwa a jin bi ko la yokino ka te an nga be je puje ire ga te me bagwa be ju joga ngadu chi ja ka o point du bagwa e wo chi accept en men gor men gor kon mi kon longo bana jalat tebuto ko gor go point de bi lar cook
riek tege yemen because be chung bon julel be chu pele ga ko chi riek en chilaro chinyir gon jengring ju do da laran ko dan chele ke me guru ni je bi chu je ko chilaran guru na me tango ne be go kare ama guru montem ama guru ni do be go je puje wona ne ma guru me e jen gwade ama guru yemen kia gwade ja ne ka ma guru me si gwade wona wal kia ngode be go gen ni de to e jen ku nyen ko ne ti ko na jen ku kala jen ke je but ti ko na ku la nge yo ku ponde arrangement shela ke do ban kere ala ka ku ki o be min ti ti be ala ka be ben ka gwame ku je a jen ngajem mi ki ti je wale ke jen 2022 to continent 2023 to continent donc bi lo jeng ke 2020 2025 che 2024 che bel bu ku to ban gwama nyogo je ga ti ge ah wa din ngona iru mi me ti mi je chup si be nge je ne che ti ke 2023 gore yide to bana wang dan le bupuj ko be palakon bi ga jal ke gur ke be men gur kono ko ko be kono chwangi je me ko do ngone je ne che kulti ana ajena de mat kon a mission mo kajen book ke Wednesday part and kon me